Dobar dan, danas snimamo Minecraft. Ja i Stefan. Multiplayer server 1. Ovdje je Stefan, ovdje ja. Stefane, javi se ljudima. Javi se. Kako je to javljanje sada? Jao, kriva. Kriva strana, oprostite, kriva. Nešto sam krivo stisnuo, evo ga. Sad ćemo igrati. Steve joined the game. Moja ruka je počela. Dođi kod mene, ruka mi je poludila. Ne mogu. Tražim drva za kopanje. Jel imaš kamena u sebe? Dođi ovdje, imam kramp s kameni uza sebe. Jel istrošen? Nije. Ko ti je to vrak? Nimaš li par... kako se kažeš? Nemam ništa. Ova mi je nova verzija Minecrafta. Danas je došla 0.10.3. Pocket Edition. Reci. Ako vam se ne da plaća, instalirajte, kako se zove? Nešto, zaboravim, reći ću vam u drugoj epizodi. Na kraju. Točno tako. Treba mi ta jedna baklja. Sad tamo. Ja nemam baklju. Kao da ja imam. Ja sam osvjetlio ovo. Samo da vidim šta je ovdje. Došao sam do špilje. Ovdje ima baš ništa, do moje, a? Nije to tvoja špilja? Sigurno si došao do moje. Je. A? Jesam. Dobro, šta sad? A moje će sve izgleda bolje. Špilja je špilja. Ali još uvijek moje će sve izgleda bolje. Šta, ja to prirodno ostavljam, ja to ništa ne serem, nego prirodno. Ne, nego moj ulaz. Moj će biti ubojiti ulaz, ovo i uvijek. Idem ja prema dolje malo kopati, ljudi. Ja bi se napravio ljestve da imam drveća. Evo nemam. Vidite, ovo je multiplayer, tu smo ja i Stefan, vidite kako je kuću napravio čovjek. Ja sam samo krov malo dovršio. Vidite, imamo... Ti si sve vame skupao. Viš što sam ja brz čovjek. Lipo, meni treba par... batlja. Pa i meni treba. Ja nemam. Čini mi se da ti njih imaš 1000. Nemam ih. Viš da se tražim. Evo ugljen. Sad ću nam napraviti baklje. Na kompjuteru je najlakše naći ugljen. Šta sad? Imam 16 baklja. Super, imam 16 baklja samo. Samo? Fuck. Sad ćemo vidjeti koliko ću ja imati. Idem rušiti drva. Treba mi za ogradu.
No, 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 no. Dječico mila draga. Stefane, jel idemo igrati igara? Ja sam sad vidio brokulu. Koga? Ili ja sam poludio ili moja batlja postala brokula. Brukula. Ozbiljno, ne serem ti. Ovaj lik poludio. Nije. Ozbiljno nešto sam vidio. Ne vjerujem. 2 sekunde ja. I onda je nestao. Jel tebi kad kopa? Gledaj ovo. Aha. Jel tebi ovako izgleda? Pogledaj ovo. Liku. Gledaj. Gledaj me liku. Gledaj kako mene kopa. Sad je bolje. Gdje mi železo? A nisam vidio brokulu. Nego to mi se svijet puni. Ja sam vidio... Bože, ovaj je poludio čovjek, ajde spavat. Nije ozbiljno. Ja spavam. Briga me, ja sam još uvijek uspio. O. Proći će ti dan. Nije, izgubio sam se. Ti si propustio željezo. Nisam, ja tu ni bio. Onda zašto vidim tvoje baklje? To nisu moje baklje. Ko što znat. Bože čovječe. Vidim time je skroz podzemlje negdje. Ovaj se izgubio, ljudi moji. Nije. Dolazim gore. Dobro. Ja kopam drveće za ljestve. Gori. Možda se jesam. Onda kopaj prema gore. Idemo čovječe, ljuti se. Ne još. Evo, Da snimaš sad. pa znam. Meni se stop stane. Šta ti se ne? Čovječe. Ljuti se. Meni se da. Ko se to smije? Si se izgubio? Čekaj, jel vidiš gdje je moja špilja? Gdje sam ja počeo kraj svoju. Do 120 ograda. Našao sam ju. Željezo. Bravo ti. Ja ga imam na milijarde. You suck. Oh, bitch. Šta je tebi? Ovaj je... Kao je Gravel onaj naš. Ko? Gravel. Koji ti to? Što sam htio reći? Nemaš pojma koliko željeza dolazim doma. Super, samo ti dolazi. Sa To 1000. ću sebi napraviti štitnike. 16 komada željeza.
10 komada ugljena. Ma daj. Ej, gdje je tvoja špilja? Evo me pokraj tebe. Tebi je tamo. Znači da je Meni je to sve špilja, ako što znate. No, to znači da je meni vamo negdje. Ti meni zablokirao. Koga? Šta tebi? Ja znam da će ovo biti zajednička špilja. Šta mi tu rušiš? Konjino. Ajde van ako želiš. Odavde. Ajde, hude. Čekaj! Ne guraj se. Aje, izlazi van. A jebi se! Pa ne mogu. Pa skoči! Čeli šta je s mojim? Što je s tvojim? Ljudi, to bi bilo to za danas, za ovu epizodu Minecrafta. Vidimo se na idućim epizodama. Doviđenja.